bifurije gukomeza kugubwa neza muri aka kanya. Ni breaking news, ni isaha ya saa 5 zuzuye. Muri aka kanya no mbazaniye amakuru yihutirwa avugirwa hariya ku mirongo y'urugamba. Ni Clever Bemba, mugire impagarike n'ubugingo kandi mugire imana n'amafaranga, mukomeze mubeho neza. Ni amakuru yihutirwa muri aka kanya y'imirwano itoroshye hariya muri Ruvunge. Igisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi bakomeje gukoresha intwaro ziremereye ku buryo biri kugira ingaruka ku baturage. Izindi ntwaro ziratwitswe muri aka kanya, ni intwaro ndetse harimo n'imodoka za gisirikari zirashwe na M23 ziratwikwa. Aha, reka tugenda rero tumanze twareba ibijyanye n'iki gisirikari cy'u Burundi, ubundi tuze turebe uburyo intare za Sarambwe M23 bamaze gufata iyi ni nzira, n'ubundi bamaze gufata indi strategy yo kugaba ibitero mu buryo bwihuse no kuzunguruka abasirikari b'abarundi, kuzunguruka gisirikari cya FARDC, kuzunguruka Wazalendo. Amakuru atugeraho muri aka kanya yemeza ko ibisasu bikomeye by'ingabo z'u Burundi biri kugwa mu bice bituwe cyane byo mu kiba cya Rusizi, ni muri Plaine de Rusizi, birimo Gatogota na Kamanyora, mu gihe imirwano ikomeje kwiyongera hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 n'uruhande rwa leta ya Congo n'abafatanyabikorwa bayo. Ibisasu biri guturuka ahantu habiri hatandukanye, imwe mu mbunda nini zashyizwe hafi ya Ruvungi, indi ikaba iri ku musozi uri ku butaka bw'u Burundi yegereye umupaka utandukanya u Burundi n'ikiba cya Rusizi. Ni ukuvuga ngo ingabo z'u Burundi ziri kurasisha ziriya mbunda, biri buze kugira ingaruka zikomeye ku Burundi, kuko ntabwo M23 ikomeza kwihanganira yuko igisirikare cy'u Burundi gikomeza kugaba ibitero bikoresheje imbunda ziremereye ku baturage, ndetse abaturage bahariya bagakomeza gupfa kuko bari kurasa imbunda bateretse hariya hafi ya Ruvungi n'indi mbunda bateretse hariya mu gihugu cy'u Burundi. Izo mbunda zose bari kure zirashisha bazirasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abari gupfa si Abarundi, abari gupfa n'abaturage bahariya muri Plaine de Rusizi. Ni mu gihe nk'uko ejo bundi nababwenda babwira nti bariya abasirikari ba FARDC ndetse na kiriya gisirikari cy'u Burundi, cyane cyane igisirikari cy'u Burundi kuba cyamaze gupfisha abantu bangana kuriya, bari buze kuza guhora rero. Ntibaraza guhora ngo barica M23 twirwaneho, ahubwo baraza kwica abaturage. Izo mbunda zahereye kwa kabiri zateye ibisasu byahitanye abasivile 3, abandi 5 barakomereka. Ni kwa kabiri barakomereka bikomeye. Kuri wa gatatu rero muri ano masaha kano kanya turi kuvugana tariki 3 z'ukwezi kwa 12 2025, ibisasu 7 byongeye kuraswa mu bice bya Kamanyura na Katogota. Ibisasu 7 byongeye kuraswa mu bice bya Kamanyura ndetse na Katogota. Ibikorwa bikomeje mu gihe Alliance Fleuve Congo imaze kwigara ibice by'ingenzi birimo centre ya Ruvungi, Rubarika n'uduce twa hafi, aho ibintu bikomeje kongera igitutu ku ngabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo barimo n'ingabo z'u Burundi. Ikintu muracyumva neza. Imirwano yatangiye mu rukerero rwo kuri uyu wa gatatu, yatangiye ku rukerera mu gitondo. Imirwano yatangiye mu gitondo nk'uko nababwiye ko mu masaha 9 za nijoro intare za Sarambwe zabashije gutega ambiscade zirasa abasirikare b'Abarundi n'abasirikare ba FARDC, ndetse ku makuru ufite nuko hamaze kuboneka imirambo 31 y'Abarundi, FARDC, FDNB, imbonerakure, mayimayi z'ubwoko bwose bari abibumbiye muri rya shyirahamwe ryabo rya Wazalendo. Imirwano yatangiye mu rukerero rwo kuri uyu wa gatatu ahagana saa 10, saa 10 ikaba ikomeje kwaguka no kwibasira ahanini ibice bituwe n'abasivile, bikongera impungenge z'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ahangaha uko nabibabwiye ndababwira ati imirwano yatangiye mu rukerera, intare za Sarambwe zabashije gutega ambiscade zirabatobagura 31 baragaramye. Abantu marajya mubona no ku mafoto no ku mashusho n'ubundi uko byitwaye, uko hari kugwa ibombe, hari kwaka hariya muri Plaine de Rusizi. Ngo amatoni y'amasasu yatakajwe na FARDC ku rugamba rwegereje hariya. Ni ukuvuga ngo baragenda batakaza ibikoresho, baragenda batakaza imbunda, baragenda batakaza amasasu,
n'ibindi bikoresho byabo bya gisirikare kugeza amagingo aya ngaya. Imirwano ikomeye irakomeje ku butaka bwa Ruvungi mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ryamaze gufata santere y'umujyi wa Ruvungi. Santere y'umujyi wa Ruvungi yamaze gufatwa. Sinzi umuntu wambwiraga ati nabibonaga muri comment ati Bemba witubeshya, ndababwiza ukuri. Amakuru yizewe amaze kumenyekana ko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 3 yemeza ko urusaku rw'imbunda ruri kuvugira mu nkengero za Ruvungi. Umaze gutambuka Ruvungi uri kwerekera muri axe kuri route nationale numero 5 ihanganye aho Alliance Fleuve Congo 23 ihanganye n'ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'inyeshyamba za FDL ndetse n'umutwe wa Wazalendo. Raporo zituruka habereye imirwano zigaragaza ko ingabo z'u Burundi arizo zahombeye cyane, aho imirambo yazo ibarirwa muri mirongo yasanzwe ku rugamba nyuma yo kwinjira mu mirwano ikomeye ku bufatanye n'ingabo za FARDC. Ingabo za FARDC zabataye ku rugamba, FDL ziriyirukira, ariko haza ndaza kubigaruka n'ubundi kuri uriya bavuga ko Generali Amuri ariwe uri gukomandinga urugamba, ariko akavuga ko Wazalendo bagomba kuva hariya. Turaza tubivugire mu byumve, mwumve n'icyo guverinoma Kinshasa n'ubundi bamuvuga. Iyi mirwano yasubukuwe mu rukerero rwo kuri uyu wa gatatu. Urumva ko ibintu biracyakomeye, byandi n'ubundi nemaze kugarukaho. Aha noneho igisirikare cya FARDC Wazalendo barakomeza bavuga ko General Amuri uriya commandant of silence chargé des opérations et renseignements ariwe uri gutanga biriya bice. Reka tubirebere hamwe namwe ubwanyu mu byumvire bantu banjye, birebe rwose uburyo igisirikari cya Kongo iyo kimaze gutsindwa, iyo Wazalendo bamaze gutsindwa, bashakisha impaka aho zitari, bashakisha aho bitari. Aha hano reka wenda hano bivuge n'ubundi nabona n'ikinyamakuru cyitwa Tazama kimaze kubyandika ngo depuis ce mercredi matin les rebelles du M23 et ses alliés ont attaqué nouveau. Ibi birangwa n'ikinyamakuru cya FARDC Tazama les positions de FARDC et ses alliés Wazalendo et Burundi et les FDLR nabo baremera ko bakorana n'u Burundi na FDLR akamanyura kaziba et dans le plateau non loin de Rurambo. Anga baravuga ko bira bice byamaze kwatakwa na 23 ngo pendant que les rebelles du M23 et ses alliés forcent pour percer les lignes de front, les différentes délégations continuent à arriver à Washington pour assister à l'enterrement des accords de la paix et économique entre Kinshasa et Kigali, principal soutien de l'Alliance Fleuve Congo RM23. Le rapport de l'ONU des Nations Unies. Après la chute des villes de Goma, Bukavu, les rebelles de M23 et ses alliés disent déterminés prendre Uvira, une ville située à la frontière congolo-burundaise. Le gouvernement congolais prendrait qu'il serait cette menace sur le pas. Ibi ngibi ni bya bindi bikomeza kuvugwa na guverinoma Kinshasa, bavuga bya bindi bigiye kubera Washington, ariko bigiye kubera Washington reka mabwiza ukuri ni leta ya Kinshasa na leta ya Kigali, nago ari leta ya Kinshasa na leta ya Goma. Leta ya Goma ukwayo na leta ya Kigali ikaba ukwayo. Ngo ibyo bagiyemo nago bigomba guhagarika ko M23 igomba guhagarika ubwicanyi buri gukorwa na Wazalendo, ubwicanyi buri gukorwa na FARDC, ubwicanyi buri gukorwa n'interahamwe, ubwicanyi buri gukorwa n'abarundi bari kugaba ibitero ku baturage batagira icyaha. Aha nkumva ko ibintu bikomeje kuba bibi, ibintu bikomeje gukomera bantu banjye. Aha iyi nari maze kwivugaho ino mirwano iri kubera hano Ruvungi. Mirwano iri kubera Ruvungi nari maze kuyivugaho.
turaza turebere hamwe uriya mu generali Amuri. Baravuga ko ari gutanga komandema akazihereza FRDC ababwira bati azihereza Wazalendo ababwira ati mwebwe musubire inyuma muzamuke mujye kurwanira muri Haut Plateau na Moyen Plateau ndetse no muri Chaîne de Montagne ya Mitumba, ubundi mwe muvuye muri Plaine de Ruzizi kuri route nationale numero 5. Wazalendo bagahamagara bavuga bati twebwe turahamagara Perezida Gisegeti Kirombo ati nagire vuba akure uno mu M23 anga nabo baramwita ko ari M23 kuko ngo niwe uri gutuma intare za Sarambwe cyangwa mama 23 bafata ibice, ati kuba ari kudukura hariya ati nibigaragaza yuko biriya rwose ari we uri gutanga ibice. Bakavuga bati turatabaza Perezida Gisegeti Kirombo ati niyihutisha gire vuba vuba aze akure generali Amuri Chiviri amuvane ahangaha arebe aho abamujyanye kuko niwe uri gutanga ibice abihereza mama 23 mu gihe abwira Wazalendo ati Wazalendo nimwe muvuye ahangaha mwe murebye iyo mujya muzamuke mujye kurwana iriya hejuru, abantu bakamurega yuko ari we uri gutanga uduce. Nukuvuga ngo rero imirwano irakomeye, imirwano kandi irakomeje, imirwano kandi imeze nabi mu gihe intare za Sarambwe zikomeje kuzunguruka uriya mujyi wa Uvira hejuru muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Urabona ko abantu benshi twamaze guhanga amaso Uvira, twabwira uko Uvira dans quelques instants mushobora kumva yamaze kugera mu maboko y'intare za Sarambwe. Abandi nabo bakavuga bati intare za Sarambwe mbere uko zifata Uvira ziramanza zijye gufata uriya mujyi wa Baraka, biturukanye nuko hejuru harimo ibindi bitero bikomeye zaba hariya kuri point zero aho abarundi n'ubundi bongeye guhondagurwa, nabo bakaba bamanutse n'ubundi kibuno mpamaguru birukanka utamenya iyo bari kwerekera. Ibi rero bikomeje gukomera. Hano ikiraro kirasenyutse, ikiraro kiri Kamanyora na Bugarama ku mugezi kuri route Rivière Ruzizi cyamaze gusenywa. Ni ikiraro kiri kuri Ruzizi. Une bombe vient de toucher les pots de la frontière de Kamanyora Bugarama sur la rivière Ruzizi. Les affrontements d'hier étaient avant-goût. Nukuvuga ngo uno munsi none urugamba rurakomeye, ikintu bita isasu kirakomeje. Abarwanyi bo muri Wazalendo, abarwanyi bo muri FRDC, abarwanyi b'abarundi bakomeje gupfa ku byinshi. Intare za Sarambwe zimaze gutwika imbunda zigera muri 6 za mbunda zari zikomeye, harimo imbunda 3 z'abarundi, harimo imbunda 2 za FRDC ndetse n'imbunda yari yazanywe n'abacanshuro bo muri Colombia. Imodoka 3 nazo ziratwitwe zo mu bwoko bwa Land Cruiser, harimo imwe y'abarundi 2 za FRDC. Imwe ya FRDC itwitswe ni imodoka ya ambulance yari irimo n'abarwanyi benshi bari bakomeretse, bari bajyanye mu bitaro bya Uvira, ariko irarashwe nayo ibaye umuyonga. Kumva ko urugamba rero bantu banje, bantu bakunda intare za Sarambwe, bantu muri gukurikirana ibijyanye n'urugamba, ubu ngubu noneho ibintu birashushe, ibintu birakaze. Iyi ni breaking news. Intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga ndetse no gufata imisozi iri strategique. Hari abakamanda b'intare za Sarambwe ngo iyo bamaze kugera ku rugamba umurundi araceceka, iyo bamaze kugera ku rugamba FRDC iramira iraziba, ngo iyo bamaze kugera ku rugamba umurundi umuzalendo araceceka ntavuga. Ikintu kiriho rero nuko urugamba rukomeye kandi rukomeje urugendo. Mukomeze musengere intare za Sarambwe, mukomeze musengere amadubu, mukomeze musengere bari abana bari ku rugamba, ababyeyi mufate iby'iburyo. Ariko icyo nababwira kimwe cy'ingenzi nuko ruriya rugamba intare za Sarambwe zamaze kurutegura, hariya za Bwegera, za Rubirizi n'ahandi hagiye hatandukanye, ko intare za Sarambwe rwose ziri kugenda mu buryo navuga bwujuje ibyangombwa. Indege rero
batinye kongera kugarura indege muri kariya gace kuko intare za Sarambwe zamaze gutwika radari zabo. Hari izindi radari z'abarundi intare za Sarambwe zongeye gutwika muri aka kanya, ni radari zigera muri 2, ari byo bitumye Uburundi bukomeza noneho gushotora bukarasa buri mu gihugu cy'u Burundi. Bari kurasa muri Kongo, bari mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango mpuzamahanga ndetse na societe civile mu Burundi gakomezayo itabaza ivuga nti iti mu gihe ukomeza kurasa muri hano mu gihugu cy'iwacu bishobora kuza kugira ingaruka natwe ubwacu abaturage, bishobora kuza kutugeraho ingaruka. Bakunzi b'Intare Official rero reka mbashimire, mbifurize gukomeza kugira Imana, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.